Dragi moji ljubitelji prirode, planinari, evo ga danas samo jedan ovako kratak obilazak. Evo tu sam u Zajezdi, vidite, tu sam se parkirao, već smo jednom išli odavde. Ne znam da smo išli do vrha skroz ili kuda. Ali evo sad idem do nekakvog vrha. Sad ćemo vidjeti. Topolje i Gula, to je već iznad. Stavio sam si navigaciju. To je iznad tamo Prigorec i ne znam kako se zove mjesto. Dosta znači daleko ovdje od nas. Ali nema uspona. Evo, idemo lijepo polako. Pa ćemo vidjeti kako će izgledati. Možda će biti pogled dobar. I možda nađemo koju gljivu ili kesten. Evo ga. Tu sam se lijepo parkirao, a ovdje tamo se ide u šumu. Idemo, malo hodamo šumom, vidite, penjemo se gore. 3. brdski maraton. Ovuda prolazi, znači maraton na valjda prema vrhu Ivanščice. Ovuda dolje sam stigao. Ni danas nećete vidjeti neke, ne znam, nešto. Cijelo vrijeme ovako šumski putevi razni. I idemo prema tim vrhovima. Tako da neće biti ništa van normale, ovako samo po šumi. I nisam za sad pronašao još nikakav vrganj, a niti kestene. Niti ne znam ovaj dio šume. Uglavnom idemo prema tim vrhovima, trebalo bi biti ugodna šetnja. Idemo. Izašao sam iz šume. Imamo prvi put pogled ovdje prema Prigorcu i prema Ivancu. Evo, mislim da ovdje tamo, tu gore, su ovi naši vrhovi. Negdje tamo, evo možda ovdje iza šume, je vrh Ivanščice. Vidite, malo je magla, ali ok. Tako, malo da vidite. Pa idemo dalje, ovdje do vrha i onda se vraćamo. Idemo, tu smo, ovo je vrh Gula. Za sad ne vidim nikakve oznake. Ima neko kamenje. I vrh u šumi. A onaj drugi, ne znam, to nešto. On je valjda tamo gdje je onaj vidikovac bio. Ovo je valjda to. To je Gula. Vidim po navigaciji. A u šumi. Neki vrh u šumi. Da vidite mene. Gula. Točno smo tu. 471. Tu smo. Ajde, nema ništa. Ovuda tamo po šumi sam stigao. Ima neki kao puteljak. Vrh Gula. Ovdje na Ivanščici. Ili Ivančici, kako već hoćete.
kažem, gljivu. Sunčanica, ali ima prsten. Nema. To bi moglo... Nema prstena. To je vjerojatno otrovno. Bez prstena je jedna vrsta otrovni. A i tako, šuma dobro izgleda. Tu bi moglo biti vrganje, trebalo bi po njoj se prošetati. A ovdje je vrh. Tu gori. To je to, vrh Gula. Sad se vraćamo vuda. Sam je stigao. Tražim vrganje, ali baš im ne nalazim. Naišao sam na jednog smeđek. Tam sam ga stavio po putu da ga u povratku uzmem. I još neka dva, ali nisam baš siguran da su vrganje. Datum je 12.10. I vidim da svi beru, a ja ih baš ne mogu naći. Ne znam u čemu je problem da tako loše vidim ili na krivim mjestima tražim. Vrh Gula. Ja, ovo je kao taj neki puteljak po kojem sam stigao. Očito se vidi da se može proći, ali nije baš ono neki šumski put. Gula. To je to, vraćamo se ovdje, tamo ću vam pokazati prave sunčanice s prstenom. Pa već sam ih nabrao prije 2-3 dana. Pa imam u škrinji, tako da neću sad brati. Dosta daleko sam trebao ih dugo nositi. Sunčanice su inače, kažu ljudi, šumska teletina. Znači šumska teletina, kao slično je meso. Mogu se spohati, meni su najbolje pohane. Nije onda se jedu normalno kao neki šnicl. I većina ih je dobrih, a jedna ili dvije vrste su otrovne. Teško možete promašiti, znači. Skoro sve su dobri. Nije pravo za vrat. Vidite, ova ima prsten. Ta je dobra. I ova ima prsten, ta je isto dobra. I obično što svježe, to su bolje. A one stare vam baš nisu. I ovo ima prsten. Evo, to bi bilo 3 komada.
sad. Za mih mogao sam ih uzeti. Samo ovaj gore ko buku uzmete. A stabljika vam je. To je to, vraćamo se prema onom drugom vrhu, Trpnjak ili tako nešto, nešto na T. Idemo ovdje dolje, vraćamo se. Drugi ovaj vrh, ako se ne varam, to bi trebao biti taj ispred nas. I ovdje već imamo, vidite, neki pogled na Ivanščicu u magli. Najviša točka bi bila tu gore, s time da nema nikakvog natpisa ni ništa. Opa. To je i kao Vidikovac. Piše na karti Vidikovac. Točno ovdje. Točno tu je najviša točka. Srušena šuma i nešto raslinje u okolini. Dosta strmo. Spuštamo se. Ivanščica. I još je ljepši pogled ovdje na desnu stranu. Pazite da ne padnem. Evo, tu je sklisko. Neki ovaj šljunak. Tu bi se mogli poskliznuti. Tako. Ja sam stigao iz Zajezde, to je dosta daleko odavde. Preko cijele Ivanščice. Ovo je sjeverna strana. Ja sam tamo na južnoj. Tu se već vidi polako. Prema Prigorcu. Znači, to sam vam htio pokazati. Nekako najbolji dio je ovdje. Tako. Dolje je slap šumi. To smo isto obišli, vidite onu livadu, tamo smo išli na vrh Ivanščice. Ima jedan video. U onu šumu dolje se spuštamo. Ovdje gore su vrhovi. Tako. To je taj najljepši dio, s tim da sad je dosta u magli. Nekakva je magla. Vidite ovo oko Prigorca, ovi brežuljci, gore na vrhu je i crkva i svašta. I tamo dalje je Ivanec, samo ga ne vidimo. To je lijepo. Tu
Tu je vidikovac. Tako. Pa idemo dalje. Vraćamo se i idemo. Da, stigli smo. Tu gdje sam se parkirao. Vidimo navigaciju. Koliko smo prošli. Topolje. Ne znam kako sam rekao, nije. Gula, Topolje i Gula vrhovi. Vrijeme hoda 2 sata 44 minute, 10,5 km, 3,8 km na sat. 170 metara gore i 120 dolje. Evo ga, malo smo se prošetali. Sad ne znam da bi vam uopće pokazivao jer pravi ovi gljivari će me napast. Nemam košaru, nisam čistio gljive, ali eto. Da vam malo samo pokažem. Nabrao sam lisičarke. Koliko se vidi. I ovdje se malo vidi i vrganje. Ispod je par vrganja, isto sam našao. Sad treba to očistiti kad dođem do... Opa. Nije to bio plan je bio ova 2 vrha obići, a ovo smo slučajno naleteli pa ne možemo ostaviti. Evo, to je to za danas i nadam se da ste uživali. Imate ispod videa članstvo, možete me podržati, 2, 5, 10, 15, ne znam koliko već eura. Imate razne članarine. Kliknite like, pretplatite se i to je to za danas. Evo, pozdrav!